Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagaliang jongga batisi TV ni pediang subhai pi baro syaki mat kimat jongga ni kejan miet sengi balang kasngi yo renghap ka khat Tarik Lber arjar arpenrio. Kimat Khubor na Jylla. Ka Working President jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Deborah C. Marak. Kalau ong bakaseng Kongres kamla setia ban pediang ya ke jing pen simrai jong ka sorkar ban penjalan sahnriu benai ya ke samui trekam jong ka Garo Hills Autonomous District Council hadian bala pensangek no ya ka election. Ka Khasi Students Union Delhi Unit kila laban pelaj im ya ki arngut ki kena kentai ki bana East Jylla Hills District harengkat ke jing trelang bat ka Special Police Unit for North East Region. Kidkot ka KSU kila laban pelaj im ya kini ki arngut ki kena kawai ke badang khat sansnem bat kawai pat ke badang khat prasnem karta da ka balej say na kawai ka spa ka badon ha Haryana shwa bakini ki kena kin sha Lber haki brio ki balapan bor ya ki ban le ya ka kam dimet. Ka New Trap Integrated Territorial Organization kalau tur syaka karkhana plywood Riangdo Veneer Mill kabadon ha umyam bandawa bakani ke karkhana gadai bantungkam dagi trai Jylla lakalong daki Khasi ki Jaintia ni ki Garo. Hakapor bakahito kalek kenra saya ki weipat ki karkhana ha umyam magister jong ka Ribhoi district ulawan poi hagani ke jaka ban kali tokit balai bakahito kalek kumni. Haga jingekran ki nongelam ka hito kila pensung to syaki bagadau kadai halor ka yok kam yok jam ki samla Khasi bat kumjuru ban pet ya ka jing penjabo ya kal air daga ba penon kam palat liam ya ki machine ban ya ka balabu kat kum ki kendon ka ain penon kam. Shua baga jingbu upor jong ke sorkar ban pensangek no ya ki MTC bus ban lek on bat lek shaw ya ki kena school ki bapuli haki school ki badon hapo ke jeli jong ka sor shlong bat upper shlong ki kemi ki kpa ki badap da ke jing so khia ki la lek ban ya kendo ya usembot menteri rangba ke Jylla uba kemi ya ka tanat transport uba sniaw bhalang dahar bat kila ya tho ban nakaliang jong uba dhar ulakular ban sasyong jelang bat ki officer ketena transport ban ya kren halor kani kajing pensngo jongki kmi pa jongki kena school kajing wan sendet jong labba ubajor bat ke eryong kilawan ra ya kajing julor haki shnong kathan umden Ribhoi district wala kam shim don kano kajing mensau jongki brio lane wat kajing ja basmosi kat kum gidur ki balapha hi dagi paj ba nong shong shnong lasaki ba omtang ki tenum yeng ki balasya penjelor henry wat ki jingtung jing temp nadu ki dengso dengkwai ki kali bat ki jingri ru ki don ki balayap hagane ki jingsya lan shop ha ki bor kemariam hadian ke jingsya lan shop ki shispa khat sautli ki long yeng haki bor kemariang ki badai tang hapok ke shnong nong kulang Ranikor CNRD block Southwest Khasi Hills district u MLA ke Ranikor constituency wa Pius Marwen ulah hiar kerki ban lejingo bat ban ajing yarap dagi tin sop yeng namar baka jingsya penjulor ki tenum yeng haga jinghap upria menhaga khat Tarik Lber arjar arpenrio. U Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Abilash Baranwal ula pentip bakat kum ka jing ai jing ken na ki Block Development Officer jong ki block baper ki badon hatem Ribhoi ki don hadu shispa sau punyu tuli ki shnong ki bala shakta ha ka jingwan be kertep ke eryong ermit ha ka miet kan riu Tarik Lber arjar arpun riu palat syajar teli kilong yeng kila syakta haga eryong bat ki babon na kilong yeng kila mat ya ka jing julor ke bajur kat bakat to kan nepat kila syakta malumala UMLA ke jirang constituency ba sustane sotun
Badairu Menteri Sarkar Jylla ula syong jelang perkat kam bat ki video jong ka jirang bat ka umling siana di blog ban ya theria tai kumno ban pen stet ya ki la jingerap na ka benta ki lanot ki basyakta ha ka jing selat ke area kalami ke jing edung tari shiparlok kat ba kidang ya khalai ha ka wei gedukan welding hadhan keti laong bau Ashraful life husnam karta ula syadung hak dagatari hau parlok jong u Mustafa Ali u Ashraful ula mensau malu mala bat lapan kit ya u hospital Karibhoi Tourism and Environmental Development Forum harengkat ka jingias nok tilang jong ka dorbash nong Saiden kinsa penlong tamasa nyang taser kat kum kejing pentip dau chairman jong forum uba plelat tiusok u nyang taser u jumi ha temri boy sisien sansnem yau balatip ru kum nyang world cup katama sa nyang taser kan long haga pra bat kendai tarik u yayong hayau taser kapadan marjan bat ka klau nong klem Menteri Sarkar Jylla uba sustainability sotun ulapli perdaya ke jingrakhi dap sanpos nem ke Don Bosco Higher Secondary School bernihat dag bapenher ya kalama jubilee siar bat pliru ya lempung ya kai sport jong ke school la priang buram ya uba sustainability sotun kumukongsan dau father Reni rengkat ke jing sakhilang ki sister u principal ke school u father Gregorius sentem ki nong yalam school bat ki no hikai. Tong ini pai syagimat Khubor na Kylleng kari. Kalok Sabha kala menjur ya ka demands for grants jong ka Ministry of Agriculture and Farmers Welfare na ka bentaus na mangtingka arajar arpun reo arpunyo. Ka ministry kalamang iway point sau folklore tengka tam ha ka mang tengka ka ba peni ya ka jingkiu da san point sau percent na ka jingkhan bala penbek thamai na ka bentau snem arjar arpsan arjar arpun rio unong yalam galiang persya haluk sabha Rahul Gandhi ulaya kendo ya ki MP jong ka Congress hadien bala wengno ya ka jingsha suspend jong ki Rahul la syong bandi kopi lang bat ki han New Delhi. Kani kala jasis ni hadien baka Lok Sabha kala weng no ya ke jing sya suspend jong ki prangut ki MP ke seng Congress hadien ke jing terwa balawan ra dau Kiran Rijiju badai Menteri ke Sarkar Pedeng hapo ke ying dorbar. Menteri Ketenaga Information and Broadcasting u Aishwini Vaishnaw habakan to ya ka jingki win jong pait ba halor ke jingruai sarka chunar ulama ham ya kinong snaflim bakim dai ban penon kam baklai ya ka jinglai luot ban kren kaganhon menteri jong ke Sarkar Pedeng kabala penyat dau menteri rang ba ado Narendra Modi kala menjur ya ka skim ban kersyan ya ki projek penlang ki baret ha kabala mang pisa Arhajar Sanspa Prapusau Point Nriu Folklore Tengka. Ka Election Commission of India, kalau betah ban penkenri akam ya ki khatlai ngut ki officer IAS ki babat ya ka kerdan District Magistrate ki badairu ha ka juk apor ki District Electoral Officer. Negasngi uram pada jamatia ubadai Menteri Sarkar Barim bat unong yalam barang ba jong ka Bharatiya Janata Party ulasya ajiet kum ulampang kayeng dorbar tauan jong ka Jylla Tripura klem dadon ba nomeno ba elek persya. Menteri Rangba ke Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ulap diang sengubha ya Pradyut Bordoloi bolong unong yalam barim jong kaseng Kongres syaka Bharatiya Janata Party dagaba penskem ba ka parti kebala rimbha kamdan jakasyu ya ki brio ki badan buram bat ki baka imlang salang ru kasyania bha kapisa India negasngi kala hiar da kendai puar point riu pulai tengka persya ya ka $10 jong ka United States. Kajing hiar jong kapisa India kala penmi ya ka jing ha ka jing ya di thiet ong u Dilip Pamar unong wat bnia jong ka HDFC Securities. Mentatungi pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei.
Presiden Jonggari Amerika Donald Trump ulakan tok yaga NATO bat ki parlok ha Europe ki balakan tait ban kershan yaki kam jongga US persya yaga Iran haga Strait of Hormuz daga baong baka US kalale marwai wat laki lamanjur halor kani yaga jing berngem jong kinongshun. Ki sipai jongga US kila ther yaki ketemburi namding jongga Iran hajan ka Strait of Hormuz hakapor jongka Operation Epic Fury bantem ya ki jingma ki baap na kabenta ki jihad kitmar jong kiri ke Pyrthei bat penjur syushu ya ke jingya kan at menteri ki kam ya dari ke Israel Israel Katz ulayatu ba Ismail Khatib Menteri Sentiat jongka Iran ulah syak peniap ha jinghir tama daki lieng sun jongka Israel ha Tehran ha kapor baka Israel kadang penjur ya ke jinghir tama ya ke Iran. Ka Director jongka National Intelligence ka Tulsi Gabbard kalaya da ya ka rai jong Donald Trump ban tombor ya ka Iran hadin ba Joe Kent ula ino ya ka kam kum uhe ka National Counter Terrorism Center kum ke jing persya kabala penjeliu ya ka jingya pait ha Washington halor kani ka tama. Ka United Arab Emirates kala menjur ban penbiang nengkong ya ka umpniang sya South Korea da ka bakular ban ai arpusau million barrel hapdeng ki jing ha ka than ki baya dei bat ka jing kan at ha Iran. Ka European Union kala penrem ya ka jing ter da ki lingsun jong ka Pakistan ya ka wei ka hospital ha Kabul bat kala kentu ban telakam bat dawa ban sange asiat bat ka Afghanistan. Kita gilong kimat kublai.